Your live, sabi niya. Wow, ang linaw ah. And we're back apo kita ulitan mi kada kitay ag Facebook live at da kami iti YouTube apo na tada diferensya iti Walang baliktad na, kasi ay. Kung harod, baliktad tamo anyway, talaga nga baliktad siguro, baliktad mo ti parang tutata. Medyo malilito kami, di mo pasamag. Ayan. Kakaiso na nga na yurno sa tatayan, nag-brown out mo. Anyway, nagbiit, nasayat lang ito, nakasublin na po ti power. Ayan, kat manarimaan mo at dagito'y share ko man station manager me, and of course dagiti pay daduma nga dito yung kumparibusong agar aramid iti dekorasyon apo iti float iti Sweet Radio para iti panaki-join me iti Bambanti Fest ay Balamban Festival. Bambanting An medyo dati kuha ngamin pang province. And soon we will be joining of course Bambantin to siguro. Ngem at this moment Balamban Festival pa lang ti paki-joinan me. And ngarod, good afternoon kini Kabsat Charity, kini Kabsat June, wino ni Mel Silverio ita San Mateo together with Charmel. Hello, good afternoon. I hope you can make it damdama 2 o'clock for your interview. Ito'y programa tayo. Intay man amwen, no kasano ti kabibiyag. Dagiti Ilocanos, wino Filipinos sa Jaya Americana niya met ti ma-share da kanya tayo ito yung experience. Ngarod, dagiti da mga pangablao ko na natoy. Good day mga idol, great kuman, ti belated happy birthday ti anak ko nga niya CJ Tolentino. Iti kalman, happy birthday anak, good health and more birthdays to come. And I also greet happy birthday to Ace mga bilin ti ina pa nagkasangay tatangal daw. Greetings coming from Mama Carol Tolentino ti Banuar, Cabarrugis, Quirino. Balong. Oh. O anak, sa ukan Goray ka. Tinala ni live chat. Okay. Good day, Karuba from Roan Tolentino. Shoni Navarro, hello. Kanana, Lency Chan. Hello, either from Hong Kong. Sir Kesman from Lawambay. Itinagan na. Bong Totok, regards from San Jose, California. Lodi po from Chris Liklikan. Request takman kuya. Watching from Kuwait po from Chris Liklikan. Hello po, pakikablaw man di Pamilya Ramos di Alcala, Cagayan. Watching from Abu Dhabi po from Taurus Girl number 18. Okay, watching from Abu Dhabi, kablaw of Pamilya Don Tolentino, Hardin Grace, Charmin Day. Pa-shoutout sa Manuel family dyan sa Liwanag. Tumawin Isabella from Lensky Chan. Manong greet ko man dyan Anzo family, Ken Akbang, Ken Ventura family. Manong Ken Lucas man dyan barawakan tayo. Thank you from Mark Ventura. Happy Sunday Karuba, watching from Kuwait, from Ling Galiste. Hello po kuya and adding Mark. Hello po sa family Buduan and family Viernes from Qatar. Wow. And ano pagpaspasami tabalong? Live chat. O kita manar. Kastoy na. Hello Karuba, blessed Yes. Sunday from Hazel Visitation. Apo nakataduda magbuyang nga talaga amat. Thank you so much ngarodam. Sonata balong. Sinungat at maulaw, maalilaw, matalimu daw. Gapot eleksyon, adot mapukaw, disposisyon, panunot kendayaw. Butante kada politiko, amin daag pinpinali iuto. Limagasot ken sa ngaribo, kasakat ti masak bayan tayo. Kasta tunggal eleksyon, na dumaduma tay apaksyon. Adda agdrama nga awan kwartana, adamit tay nakarot pangas na. Nuda kami ayos kamlatta, pila-pilag parami jingle na. Angem iraman da kami latta, inton nagiwaras kay ti kwarta. Ay maulawak no wanti kukwak. Akpat-pat nag-agurayak aling kadi ikandak kwarta. Inton nagbutosak maulawak na ulawak. Tukon na sa balin to anaganin tigusugusak. Ay maulawak no
awan ti kukwak. At patpat nag-agurayak alin ka di ikandat kwarta. Intun nagbutusak maulawak na ulawak tukon na sa balintuwa na ganin ti gusugusak. Siya sinungat at maulaw, maalilaw, matalimu daw. Gapot eleksyon na do't mapukaw, disposisyon panunot ken dayaw. Butante kada politiko, amin daag pinpinali iuto. Limagasot ken sangaribo, kasukat ti masak bayan tayo. Kasta tunggal eleksyon, na dumadumatay apaksyon. Adda agdrama nga awan kwartana, addamit tay nakarot pangas na. Nuda kami ayos kamlatta, pila-pilag para mi jingle na. Ang iraman da kami latta, inton nagiwaras kay ti kwarta. Ang iraman da kami latta, inton nagiwaras kay iti kwarta. Apo pa, dito ko tama, di makisama. Weno i-phantom mo nga tama din. Nga naka-phantom ataya. Pade. Apa dasi man i-phantom, barbaring no kumidar, ate ko na. Awan nga talaga. Sagiti po mata, phantom nan. Awan. Lituon na ta, dito So, yung gamit ta. Tingay nga ta. Anyway, uri awan eko ta, kakaya ta Check. malata. Awan ta. Awan lata, te eko ta. Okay, kung ano to pangablaw mga naimbangal daw yung mga idol, igrit kuman, di asawak nga ni Nora nga nagpintas kung na kini Ate Nelly nga, Arijay Hong Kong. Bari nga, buy-buya kanyayo. Request kuman na JC Kalaeng, sagot ko, kinibakat ko. Greetings coming from Rico. Rico. And here's another one. Hi Manong June, request ko man uray madimon kayat. It's me, John Abel Tomas Ti Arabia. Uray madimon kayat. Kahit ayaw mo na. Siguro. Kanyata na ti paulo na di jay? Tika. Okay. Hello po kuya, pakikilit kami nga na imbangal daw. Dito dalaw, pati da ate Emmy, kending Jed nga nakaida habang niding ti programa yung manan. Pati atay baby namin nga, niyan nga agsang sangit na madina pa'y maalala ti turog na. It's me, Jonah, here at Dalaw Cordon. Ti taga Cordon nga agtetext kanya ta. Tatepay lang na ito, taga Cordon. Sika, dita YouTube live. Good good day po. Kuna naman. Good day siguro to. Good day po. Cute naman ng balong. Kuya, pabati naman po kami dito sa Burgos, Pangasinan po. Family Kabang. Thanks po and more power from Eddie Kabang. Kuna naman ni Boy Bareng. Hello. Mga lodi, pakibati man ni Apo Kapitan nga Midel Andres ti San Isidro Luna, Isabela ken Galasinao, family ken Johnny Domingo ti Santo Domingo Luna from British Columbia, Canada. From Tirisa tinagan na. Nagkanta kayon manong nagmay tagboya ni Mark Ventura. Nagsamit karuba ko naman pakablaw man inang ko Emma Ramos ti Madela Quirino from Jet Ramos from Hong Kong. Thanks. Yeah. May kablaw man, family liklikan, kung nag-Chris liklikan, salamat po, kasi basit at truck. Pakablaw daman da kami ditoy, malapat cordon, by esposo family ditoy kwa, da uncle kapot, kuna naman. Kakasama manan kami ito'y lamesa. Apo, madaman sa manarima sa anti-shot. Manarima anti-shot da. Ayan. Hello po sa family Ortea, itura dyan sa San Agustin, Isabela from Towers Girl. Watching here in Qatar, hello tayo amin nga taga Bulinaw. Aurora Isabela, Pamilya Borromeo, Ken Bogalion Norte, Pamilya Valdez, Ken Pamilya Riparip, ano naman? Di Annalyn Valdez. And as of now, manuteg wibuyan na 47. The YouTube, and naklatagid duma. Handa nga nakasagana nga ag-YouTube. Nakay access ti Facebook, ngem ada diferensya ti Facebook apo. Anyway, uri awan ti Eko, agkansyon talata balong. As requested earlier, si Siwit. Ti Eko. Awat tundi nukmaak un ka ay ayama.
Tadno ka man yutok kayan na imayo. Iso nga amaan nyo sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, nulumawaak, borboron ko, sumurag, no agamanyo, tasakon, di ng paamo. You can see a very nude voice. Mamaya i-reset natin yung ating amplifier. Something is wrong. Okay, iba man ni Camelvin. Camelvin, mag-commercial nga tayo ng isa lang at i-reset namin tong gamit. Walang echo. Anyway, standby lang ako. Basit lang ito ay awang pa iti 1 minute. I-reset mi lang ti gamit mi. Baring adati awan echo na lata? Oo, talagang awan. Oh, hindi ka malina. Something is wrong. Ako mabalinan. Agalunos ta abay laang. Di na sakit may papantikas kasaran. Kaya na, pang studio lang nga talaga mo. Yang nga ron tata.
Ket bumasa ka pa ilang arot kada kita ida dumapay balong ako dita pangablaaw ita at YouTube live. So once again kada kita ket na po nga makita ta kami at kami apo ti YouTube live ikiin nyo lang dita di karuba kun nailaeng the live mitan. Okay, dagiti mga blaaw ka na ti kablaaw man. Ti advance happy birthday to my dearest pamangkin, Sierra May Dionisio at of Ricarte Norte di Funto. Yung kablaaw ni Annabella Dionisio. Request ko man ti baby Ken ni Neneng. Kuna na. Di tamo balong. Kuhan ko na ni nanagan na dito John Bumanglag, Karuba, watching from Toronto, Canada. I'm watching from Centro Uno, Luna Isabela, kuna ni Marites Bugawan. Pabati naman po kami dito sa Rosario, Santiago City, Andal family from John Carl Andal. Wow. And thank you po sa pa-picture kahapon. Kunana, it's me, Dennis Navala from Quirino, Cordon, Isabela. Oh. Quirino, Cordon? Quirino, Cordon, Isabela. Kunana mo, inyakar na tasamo di Quirinon. Quirino siguro, di Cordon, iso nga nagpa-picture di Kalman, tadaso na di nagkansyonan ta. Di naka-sunglass ka no, apo. Matandaan ang taping orot at naka-sunglass di jay. Kunana pa di kablawan, apo, ni Dagol Villanueva nga kamote. It's me dong kunan. Dong. Hanga ni dang. Haan siguro. Napukaw kayon manong kunan na to. Wen nagpukaw kami nga talaga. Ada diferensya apo iti Facebook, ayan, and this time adiji kami YouTube en. Kunan na man dito yan, naimbanggal daw yung manong kablaawan man dagiti padak nga agning dengeg ti programa yo. Nang runa ti Ragos and Garas family. It's me, John Nevea Ragos ti Gulak di Fon Quirino manong. Request ko man dahil si Siwit. Yun, kanalpos lang ito si Siwit Talaga nga puro si Siwit ti kaya yung. Tapos na nag-text nga na, good PM Tito John and Kuya Attorney JM. Yes. Kasi nga tanto mo, di baga-bagang attorney gamay. Attorney sinatang nga nagipagay. Pabati kay Tita Juliet Lauredo na nakatulog na naman at kay Jetzen Lauredo at sa Team Mayor Jess Ladaran at hello sa lahat ng barangay na from Jesse Alvarez. Okay? Ni Jesse. Talaga eko na. Eko na nga talaga. Nawan iko na. Iko na dahito. Yan. Ireseta. Barbaring adan to detan. On. Bumasa ka lahat tabalong ba? Baam dato na. Sige. Eko na. Pakablaaw man pa'y Uncle Denan, esposa tabalay na nga dumdumag kayo. May katuyan, bala si Uncle. Kano na Jason esposo. Kuya, kanta niyo man yung balay ginitatang from Ron Tolentino. Okay. Ay, papapati naman po kami dito sa Macau from Pagila Renner, Bustamante, nagan na. Ayan, wow, nice song, makapalagip, nagiti manapalabas, lalo nagiti utang, wala naman ikisliklikan. Hello po, shout out nga po sa mga kadwak, nagdingdingag ka, nagbibaya, kanyayo, Kuya Jem, adding more power, God bless po. Lagi from San Fernando, La Union, with love from Almisayo. When it's 44 minutes, awampay unay tinapasama kam nagpartak nga talaga mati oras. Moreno kasta derecho apo, the show must go on. Kuna na oreno da basit ti problema ti technical. So kumantata lata uray awan eko. Madanda na ganak taawan pa'y asawa nalakaya nakon ngemawan pa'y nasaraka ay napili at ngamin idiyag kabanwara naseksimit ngamin ti inak sinarsara napausan ako pinakaramutan nga adda baby nan kita magam nakasaksak nakaarami daghon isyo itikrib amilina gimatang nagpaikit din itimun munyeka ta isumet itan
bang aran na itiliw-liwa kon ngem aniya pay itan ti mama ay na nalakaya nagmeten nga nagasawa karentarek ti agmalem ken agsapa uray nugubat pay matukol tay aradokon inabot nga pinakasaksak kita tila da mga isul-sul mo balong hangalata deta kaya mga isul-sulan di isul-sul mo kuma. Anyway, actually siguro ti energy tatatan tamabalinan ngem aniya paitan ti mama aynan nalakaya nakmetlen nga nagasawa di pa'y lagluan musumken sagpaminsan di pa'y tumaraot daytay manok na ngem aniya paitan ti mama aynan nalakaya nagmeten nga nagasawa karentarek ti agmalem ken agsapa uray nugubat pay matukol tay aradokon. Ayan, katagating man na rin man na po, bibuya kanyami, kada kami dito YouTube. Please do like and share our videos. And of course, subscribe to our channel. Ayan. Ayan, so, pindutin nyo lang nga po dito, subscribe ko na. Ayan. Sige nga rin balong. Basaan mo na kita nakasubscribe kanyatan. One. Ayan. Nandiyan ako nga binasag taptayan. Papa, pakibate, tika Dornyo, family dita. So, iprok sa Ace, Manong June from Florendo, Cadornio, watching naktapta dito Japan, kanya, request jay. Balagi ama, para kinitatang ko. Ano ni Christine Joy, Agbayani. Naipaggal dati amin karwa from Kuya Joseph Agtarap. Iti Kabatuan, Isabela Province. Kabatuan City. Hello mga idol watching you in Kuwait from Marlin Sibayan. Naipaggal daw karwa watching from Abu Dhabi, UAE. Kana ni Journalin Nodeska. Kana man ni Belia Aldama. Sige man mga idol, kablaman aman watching from Singapore. Greetings to my love na asawa. Sani Telan, ingat ka kanayon ingungot ko. Greetings from Fe Alfonso. Ano naman? Oh, katagis so amin na po nga text kita kami. Thank you so much nga orin kami mo basa kat diretso la ti pa nagte-text yo. Ngarod ka biatan ti pa nagbasak ti mensahe kay kumati pudot nga kapibalong. Inong pipit tumimpla. And once again, apo, kadagiti agbibuya iti Facebook kada kami, iti YouTube, I should say, please do subscribe tan umado, apo iti subscriber. And then maragpatan na po, dati 100,000 subscriber. Please tulungan nyo apo iti pagayam yo. Ngarod, kuna na to, Kuya Jun, pahikablaawang man, dagiti agkasar nga bayo ko, jay tumawini sa Gayaga family kan, agdingdingag dito Bugalyon Norte, dananay ko kang karubak, Pram Arnold, Pram, kuna na asin talaga nga piha, Pram Arnold Miguel, thank you, Anong John, request ko mo, daday si Siwit, alpasan, kakabagyan, di na po kawan, okay, kahit kuna na pa'y, Good PM po, pabati nga po ang Valdez family sa Bagabag, Ken Santiago. Si Ricordon, thanks DJ. Di na mo imbag, si Asino Isuna. Ayan, kung nanapay, naimbag Aldawyo dito 97.7 Kuya June and John Mark. Request ko man, DJ si Seaweed. Kung na, apay yata, naghimod kayo mga ibaga, tinagan yun. Kung nanapay dito ay, Good PM Idol, pakigreet man, dito kakadua ka, to'y Calion Laundry. Sina Ate Judy, Madam Marcy, Fidel, Sally, Ate Menchi, Arsiaga. Request man na tayo si Seaweed. It's me, Mark. Salamat po, kuya. Apo talaga nga si Seaweed. Hindi ka naman pala. Dito nga si Seaweed nga madiagpatingga.
nakamano kami, naka 57 sa nga kansyon iti si Siwit di Kalman. Apo, ingana tata si Siwit pa ilaang iti i-request da. Anyway, for 300 pesos courtesy of Engineer Rodrigo Cocoy Terte of Ramon Isabela, running for Sangguniang Bayan. Ayan, apo, dagitay gagayem ko lipatan ni Engineer Cocoy Terte. Iti Ramon Isabela for Sangguniang Bayan for 300 pesos nga rod. I-text nyo lang po itinaga nyo age and the title of the song. Ito lang po official text line tayo 0915-071-3686. Taba kasi kayon apo iti mga bag. Haming nga parigatin na po nalakalaang iti papugto. Haming nga sunata kata kayo. Inunaan laengan dahil iti nga roden apo iti datlag asunata. Dadenam awan nagbasulak taingaramid kumet amin pagragsakan ngemaniat insubad mo sinagtamlaeng tuy pusok di mo inilala na pudno nga ayat ko karin kaniya inka tinalikodan martir apusok na ikalang anya pa'y tiserserbina nasamit alangen-langen ta awan amuk anak kapasulak ken ka Adenam awan nagbasulak na inaramid komet amin pagragsakan ngemaniat insubad mo sinaktamlaen tuy puso di mo inilala na pudno nga ayat ko karim kaniyak ingka tinalikodan martir apusok na ikalang anya pa'y tiserserbina nasamit alangen-langen ta awan amuk anak kabasulaken ka nag-text sikat ng perdi ng waswas kiniayat ng keltay kadagiti arapaan siya sino nga ta iti nagkakasat nga mga bakit talugasot apiso load equivalent kaaro ba nakadado nga nag-text ada pa ito di ko opisina magsi-text da angem ti mga wag di kaunaan nga talaga nantay pilpili agunget ni Rodrigo Terte tatay ka pa lang atupak ka balong nung napuyat katika text mo di rabi kaya mo kumamot ang yes tugtog dito
Di tadanam awan nagbasulag, tay naramid kumet amin a pagragsakan. Ngimanyat insuad mo, sinagtamlaeng tuy puso, di mo inilala na puno nga ayat ko. Karim kaniyag ingka tinalikodan, martir a pusok na ikalang. Nganiyapay ti serserbina, nasamit alangen-langen tam. Awan amuk, anak kabasulaken ka. Sakit lang sa problema na sa ubing. Sige, mampa. Tain paay ko amin. Ano ta kita? Akabaelan. Oh. Di ta den na awan nagbasulak. Sikat ng permi nang waswas kini ayat, nang keltay kadagiti arapaan. Isartin ko na ka na makikita ka lumabasi mo tarupa mong balong, narigatan, baka dito pa nga bumtak, dagita nga. Awan na bumtakan. Ay, awan na, naumadan nga nagtubtubon kasi ay. What? Okay, at dati may isa po nga nagasat, nga kanayon nga nagasat, nga nangabak maten, nangabak iti talugasot. Apo iso namanan, nakakado timen una nga nag-text apong kurang mat. Agiti da dumat, iti inkabil da nga paulo is dita dennam ko nadalaeng. Kasla ko makini Freddy, dita dennam, ni Merlita Juan. Kompleto iso da pero naudi, yes, naudaan. Idi ka unaan apo nga nag-text as get 12:54 itatay. Iti answer na, your connection is unstable. Please wait. Okay. Dita din nam awan nagbasulak ti paulo na, which is correct. Agida do mga dita din nam lang, sayang. Okay, from Purok 3 San Miguel, Ramon Isabela Manan, 30 years old. Congratulations to Niño de la Cruz. Apo, iso naman ang tinangabak. So, lalengin yung tinumisan karo ba? Agitay talaga lang nga iyat atidog yun ka ti paulo na. Ngarod, dito na pong agibos itong mga apaset ti programa. Nga da kami manen, nagsubli kami with more songs, more requests right after we break.